So you guys, welcome back from me again. Hari ni saya tak pernah buat reaction on my result day. So since saya dah macam last degree, hujung-hujung degree, I think I want to make a reaction on my result. Sekarang ada lagi 4 minit untuk kita check kita punya result. Actually kita ada 2 link. Yang pertama saya tak tahulah sebab sebelum ni saya selalu buka dekat iStudent. Yang satu lagi untuk nak buat confirmation yang itu ada result saya tengok dekat Telegram. Entahlah dia macam mana. Depan jugalah. Tak tahu dia macam entahlah sebab last kan jadi macam dia tak tu sangat. Dia last. Biasanya kalau musim-musim nak check exam ni Engkau, the page is not working right now. Tak apa, kita try buka kat sini. Dekat UC Mobile Student. Ya Allah, cepatnya. Tak tahu tu. Dia macam berapa result aku. Sekejap. Okay, ni result yang saya lepas. Apa ni? Okay, I'm shaking. Guys! Okay, I punya FYP, I dapat A, which is A solid. And then I punya, ya Allah, Ustaz Sudi! Oh my god, Ustaz Sudi! I got A+. Oh my god, I'm shaking. Oh my god, I want to tell my parents. Sedih. Oh my god, ya Allah, thank you. Sedih. Oh my god. Yang penting si GPA naik. Oh my god. Sekarang I bagi result I dekat I punya adik-beradik. Especially my mom. Actually I want to call my mom first. And then this QUP I dapat A, I punya FYP. And then SKM I dapat A. Alhamdulillah. So you guys, welcome back with me again. So saya baru je call saya punya mak. Yeah, my mom happy with it. Tapi okay lah, okay, Alhamdulillah. I'm really... Oh, WordPress. Oh. Dia macam mana setiap orang dia kejar, saya tak tahulah. Yang jenis kerja pointer ni ada sebab dia tahu. Dia bukan something yang macam... I mean, everyone do have like a reason why dia kejar pointer. Sebenarnya, untuk in real life, pointer is not important at all. Like, sebab... Macam mana nak cakap pointer kalau untuk in Word tak berapa nak penting pun. I mean orang akan lebih tengok kepada kau boleh buat kerja ke tak, and then kau willing untuk belajar ke tak, gitu. Experience kau, itu yang orang tengok bila kau dah kerja. Orang tak tengok pointer kau berapa, orang tak tengok kau macam mana, tak, orang tak tengok. Tapi apa-apa pun yang mana check korang punya result, congratulations. I mean, especially I punya batch lah. I mean, korang tak payah belajar. Kita dah kena kerja. And yeah, that was a good thing. Yeah, that was okay. We gained some, like we having some new experience, and that was really good. And untuk orang yang menjalankan internship right now, doing your best. And yeah, kataan last bagi saya adalah kepada yang intern, buat yang terbaik untuk intern korang. And selamat seeking a new job lah after your degree. And selamat menyambut bulan puasa yang mulia ini. That word doesn't come out. Okay, bye guys. Thank you for watching my video.